Ahee, na amukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta ya karhi hi vulavula hi Sho Madjozi na mhani Sunglen. Sho Madjozi swi komba a ri karhi a tirhisana swin'we na mhani Sunglen. Ni ta mi vekela video sweswi mi nga fambi, mara disclaimer hi mincino leyi ni lekaku laha ha redzi mi nga fambi ta tlhela hi vulavula hi swona. Udyisa xikwadi. Mara hinkwenu ha yi tiva mhani Sunglen, unless if munhu i nyuka Xitsonga swi tiva ku munhu wa njhani mincino yaleyo. Okay, swi komba va ri karhi va tirha swin'we. No ni nga tivi ku nga ku ri single or nga ku ri album na, hi ku Sho Madjozi tanihi sweswi ka video leyi nga hindza ni kombiseni ku i tirha na Dr. Thomas Chauke. Loko mi nga se yi vona ta vekela link ka description. Xigaza xi yi mahlweni, Xitsonga a xi yi mahlweni. Like we never know, swi endla mi kuma ku se a future na Ubeni Mayengani ti nga vuya ngopfu, or a ya le ka team Shirimani leyi a future na vo Dr. Joe, vo Mr. Post, vo KK Shirimani, vo Brace. Ya mhaka kahle Sho Madjozi xi nghenini ka Xitsonga, i mhaka kahle ku va a tsundzuke kaya a hi kurisa. Loko ku ri a mi nga se subscribe ni ta kombela mi subscribe kwalano channel yi kota ku kula.